Pulo pepesanna masaro lebihna Hasan Al-Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepesanna masaro lebihna Hasan Al-Basri. Niga riasang Hasan Al-Basri kenroi pole aga jamanna. Taro ni upaletuki ki pale niga riasang Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri atau Abu Sa'id Ibnu Abil Hasa Yasar Al-Basri yanaritu ulama lopo pak disengena pole ri negara Irak asenna pura ri semanan ni ri umat selenge tabe taro ni upaletuka ki wasele ada pungenna papasang pole Hasan Al-Basri sare kuamangi angkai mak baraka ri atuong linota. Amin. Nomoro sidi pakkadai sininna apona Adam idi manang dek gaga lainna sangadinna Adam panganna ada punganna asoe engka nangka wattu salah sedinna rialeta lenya rilinoe. Nomoro 2 salah sedinna tandra berpalingna Allah subhanahu wa ta'ala pole risi die ata ianaritu nawiriaki kesibukan yargi makkadaki napasibuki pole rianu dee namakke guna. Nomoro 3 sininna tauwe situngat-tunganna idi manang mataja wattu mani reko angka salah sedita lisuri pamasena puang Allah subhanahu wa ta'ala maka salah sedita angka makdio. Nomoro 4 nigi temaki adab yargi makkadeki tata krama maka degaga tu pak disengenna nigi dek nasak bara berarti dek gaga itu agamana naik kia dek nigi dek napunai ketakwaan lau ripuang Allah subhanahu wa ta'ala maka dek itu gaga kedudukanna risesena puang Allah subhanahu wa ta'ala. Nomoro 5 memuari puang Allah ta'ala naweriaki pemase ritau angkai tafakkoro riwatu mailona makka siwiang reko angkai niatna puang Allah ta'ala reko angkai niatna puang Allah ta'ala mi bawang si mata napa boleh na reko tania Allah subhanahu wa ta'ala dek na jamai. Nomoro 6 angka si diburane makutana riandri gurutta Hasan Al-Basri deki gaga masiri ripuange reko purai berbuat dosa marelau dampak si nai napa berbuat dosa si napa melau dampang si ripuanna makone roma taru mappe bali ni Hasan Al-Basri riburanewe denre angka itu setange pak belek-belek ko pak kasiwia ko makoro angka itu setange pak belek-belek ko napak kasiwia ko makoro narima kuana naro ajak lalu ki gaga tasalai baca istighfar materru. Nomoro 7 naya tahu dee nama tepa maka dapura riatoro ni dalekna maka angka itu lolongang laknat pole ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 yanaritu riolo angka nangka sidi orwane nalak birangi lau masalah ale-ale totongangi sempajang na pangajari wi keluargana napa sengi wi makkada reko angka sapaka pudangi angka para luku. Nomoro asera
rekko tania karena angkana ulama, maka keadaanna tauwe rilino de gaga bedana olok kolo Nomor 10, demi Allah dek na tetong urusanna agamae kecuali angkana pemerintah. Namo berbuat aniayai dan nia solimi, demi Allah agi-agi napa dicengiwi puang Allah subhanahu wa ta'ala masaro lebih mopi pole aga purae nasolangi. Nomor 10 sidi si tonget-tongen na rekko ribuang pole rilangi nonno ritanae lebih upojiwi daripada upuadai makkada siningna urusan angkai ripala limaku. Siningna urusan angkai ripala limaku. Nomor 10.2, naya tepa iargi makkada ki iman tania takka jenna tanpa pagaukang naikia iman ianaritu ade cengang matemma rilalang ati ipatetong lanro ale si bawa pangkaukang. Nomor 10.3, si tunget-tungenna nasaba engkana dosana si die rupa tahu mancajiwi penghalang pole nade nak kasiwiyang sempajang weni. Nomor 10 de naubak si die aso rilinoe sangadinna napuadai sininna tauwe si tonget-tongenna iya asoe aso baru nenia angka kak mancaji sakbi riolo na puang Allah Ta'ala agi-agi purai mupigau lau ria rekolabu ni matanna asoe maka dek no gaga runtuk ka letuk riaso rimondri. Nomor 10.5, ajak lalu ki gaga tertipu pole ganna apalang ibadah purai mupigau nasaba deki gaga misengi kegai amalang na terima puang Allah subhanahu wa ta'ala yarga de na terimai. Nomor 10.6, ianaritu ajak lalu ki benciwi yargi makkad ki cacai pamase iya angkai kenaki nasaba angkai tacaca wedding gamai mancaji lala deceng nania iya tapojie mancaji wi pas sabarena abiasan abinasatta. Nomor 10.7, naya tahu makamala tanpa pak disengeng pada itau jokae digaga panduanna. Naya tahu makamala tanpa pak disengeng angka itu maega makka solang daripada mapideceng. Nomor 10 arua balu ilinomu untuk akhiratmu na angkak itu dupai alat birna dua-duana dan nia aja ki gaga balui akhiratmu untuk atuongan linomu nasaba angkak itu papolei acilakang kedua-duana. Nomor 10 asera ianaritu negi mappe sangkangi anu purae napa tentue puang Allah subhanahu wa ta'ala maka si tongat-tonganna nape sangkang itu aku range. Nomor 20 ianaritu angka tahu napodange Al Hasan Al Basri Makkada negi tau bacai la ilaha illallah pasti tamagi siruga Makkadai pape balinna Hasan Al Basri negi bacai la ilaha illallah
tanpa napapole manang kewajibanna, maka pasti itu tamai siruga. Makoniro wala paparingerang pole rian riguruta Hasan Al-Basri mamuariki angkaki papole riatuungan linota na angkaki selama lino na nia akhira. Tabe maraja ware lau dampakku rekota salaka nasaba kekurangaku sebagai tahu malino. Selamaki topada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.